Pemirsa akeh krama Baline mangkin sane milih metumbasan penjor saihang sareng ngaryanin pereragan mangdane praktis. Kahanan puniki kedados sangga terbecik majeng pengrajin penjor. Silih tunggilnya ni kadek Sukedana ring kelurahan Cempage. Nyangre galungane mangkin dani mausang akeh nerima pesanan inggih inggian rau saking Bangli taler Dure Kabupaten. Sukedana mausang dani sampun ngawit polih pesanan penjor galungan daweg dase rahinane lintang. Kantos tanggal 24 Februari pesanan penjor sane katrima kantos sia dase kutus buah sane akehan rauh saking wewidangan Bangli wenten taler saking Dure Kabupaten sekadi Ubud miwah Tegalalang Gianyar. Penjor sane kaadol inucap arkanyane mabina-binayan. Antuk hiasan sederhana siki penjor mapengarget 300 tali rupiah. Mewah sane hiasan rimbit, mewah akeh variasinyane pinih ageng kaadol kantos kali yuta rupiah. Sukedana mausang dane katanyane ngirim penjor pesanan pembeli ring sawetara rahina sadurung nyangre galungan. Panincapan pesanan penjor nyangre galungan taler kerasayang oleh pengrajin penjor ring desa Kayubihi Iwayan Purna. Dane mausang pesanan penjor state rame nyabran 6 bulan. Pinih kidik dane sida molihang pesanan petang dase penjor. Penjor sane kaadol taler mabina-binayan. Anutin pesanan pembeli paling mudah 300 tali pinih mahal kantos 6 juta rupiah. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.